تەماشەوان هێژا گەرێدایی ڕەوشە بنپێکردنی گۆل عەفرینێ بتایبەت تێنەژیاندن جۆمەر حەمدوش ڕۆژنەمەوان و چالاکبانج باژارێ لە ئەنگێن هاگەنێ ئەڵمانیە لەگەل منە دەم باش برێز جۆمەر حەمدوش ئەس وێ پرسێ دەست پێ بکەم نوها ژالیەکی بە بنپێکردنین مەزن گۆل عەفرینێ تێنەکردن ژالیەکی دن بە مەدیا تورکیە بخە ئەو چەکدارین گۆل وێ دەرێنە دبێژن مە عەفرین سەربەست و ئازاد کرد خەڵکت ناو دەمۆکراسیە دەدژن مافێ خەڵکی هەنە ڕەوشە عەفرینێ یا ئیرۆش تەوەر بگرم کە جۆمەر حەمدوش ڕەوشە عەفرینێ ئیرۆ چاوایە بەڵێدەم باش سلااو ڕێز پڕاستی بەرێ زندانێکی مزن ڕاستی ڕەوشە ئیرۆ عەفرین تێدا دژی زندانێ خراپتر بووە دۆژاکی سەری خەڵکی سەروێ ئەو خەڵکی کورد وێ دەرێمانە ڕازی نەبوونە کوژبەری دەرڕی عەفرین لەسەر عەردی خۆمانە لەسەر خاک و سەر خاکی بابیرین خۆمانە لێ دەرێ ڕۆژانە زۆرداریە مەزن سەر خەڵکی کورد لێ دەرێ تێکردن ئەرماژ بوو کوردێن ماییژی عەفرینێ دەرکەبن زانم بەری شەری عەفرینێ بەری شەری سووری پشتی خەڵکی عەفرینێ بێتری 800,000 نها دەردورا 280,000 Kurd têda maya yani Türkiye Kurdlar tane têda maya Kurd jîderi hatin Sûri hatine derxistin ji ber rewşa şerê Sûriye û ew şerê dawî ku Türkiye derbasî Efrînê bû pê Efrîn dagîr kir ev tiştê li Efrînê tê kirin ev zulmetiyeke herî mezin serê Kurda tê kirin li tu bajarekî dî wek li serê Efrînê tê li bajarekî dî jî nayê erê berdewam Türkiye hikûmeta Türkiye berdewam dibêjin me Efrîn rizgar kirin li Efrîn çi rizgar kirine eger ev zulm û zordariyê berdewam li ser Kurda tenê bêkirin Ereb anîn Efrîn him Ereb kirin him Türkmen jî anîn kirin li Efrînê yani coğrafya Efrînê hemû hatine guhartin pêkhatên Efrînê teblî hev bûne Kurd têda nemane Piranî bûne Ereb bûne Türkmen Kurd li ser xaka xwe ne lê ne xwediyê xaka xwe ne کێکێ جۆمەر نوها هەروەها ژالیەک دن بە لە گۆر ئاگاهدارین وەکە کوردستان 24 ژناف عەفرینێ ژمەرەتێن بدهێن هەڤوڵاتیان هەر مەهێ گوتێن ڕەباندن هەنە تعدەیەک فشارێک زێدە لوا ماڵباتا تێکردن کو پەرا بدن ji بۆ ku kesê گۆگرتن سەربەست bikin ev yek jî li ba xelkê Efrînê ev dîtin peydakiriye ku bê ti ispat bê ti kiryar êgo wa kesa kiribin xelkên sivîl ji ber ku tenê pereş xelkî wan bên standin têne revandin duê derbarê de agahdarî li ba we hene kekê Comer Bele berasî ev grûpên çavdar ku nihal Efrînê kontrol dikin didin çavdêriya istixbarata Tirkiyeyê de din çavdêriya Mîta Tirkiyeyê de ev xelkên sivîl berdewam têne girtin arman jê standina paranj xelkî ye تعداد بهتر خلقی بیکرن و حجت جیل جوان حجت وان حاضر یان دبیجن ابریه کبو یان جی ریوبری خساره کار لکر یعنی کارمندی کی ریوبری خسار اف بردوام افچید هر کو دچ موسم اکل عفرین نزیک به یان جی او موسم نزیک به اف قرطنا خلقی رباندن وان بهتر دبه همت اوین ما گوتنجی بردوام افچید نه ما هفتانه یعنی ما هفته خلاص به نزیکی ما دمسارة بين دمسارة زيتونة يعني سيما هذه من الناج حاضر خود بيج جنها يعني خالقه بيتر دقرن روجي بيتر خالقه دقرن هر دوی چرچوه ده که جمر دخوازم اشته بپرسم کن جه دما داگیر کرنا عفرینه به دزیا زيتوني دستانینا سر برهمین لعفرینه جالی وان هزین چکدار به گلکی زیده بو حتی زیتونا عفرینی دهاتا گوتن کو زیتا عفرینی جی لدر و وکا زیتا ترکیه تفروتن گلو روش نها چاوایا گری دای و برهمین لعفرینی چکدار و ارتشا ترکیه چاوا تفدگره بله جالی آبوری و یعنی براسی عفرین شکستیه جبرتشتک دست خلقه بنامه یعنی اف وقت ما عفرین نخودیه عرض خویش یعنی براسی نخودی تشتکی نویداری خاک نویداری مانه یعنی این زیتون وان هنه دبی زیتون خواب چردار را پار را بپنده پارک اف زیتون مانی پارک جوان زیتون را در که کارمن دبار جان خوب بکن زیت عفرین اینها گله کی ارزان بو یعنی بیشن زیت نباتی زیت زیتون هم بخاطر بو یعنی زیت عفرین یعنی رقم یک بو لسه آسا سوری یعنی زیت عفرین گله کی خوش
ترکاش خوار دزین در باسی چارشین او بیجی کرن ترکاش خوار فیده دیدن جبر بیجی اف دریک سینوری وکرن حمامی کو سال شسی هاتو بگفتن ترکا اف دری وکر تنش بو بازرگانی تشج عفرین برهم عفرین بدزه نافقه در باسی چارشین او بگفتن نا خلق يعني زيتون خدمات زيتون حتى يكون بيجن زيتون بخير وبركات وارد بيت خدمات زيتون اجيب تكي جومر بابتك دين هيكو لسر عفريني او جهين ديروكي نها عفرين باجارك قال لك جهين ديروكي لعفريني بون لي لسر اكرانين كورسان 24 جي قال لك جاران درباس بوكم هزين تشكدار ايريشي دبرين ديروكي ان العفريني دكن تيك دزن جبوی کو بکاربن وان تشتان لدرو بفروشند وی درباره ده گر هن آگاهداریان جته ور بگرم نه چاوا بری و چیریشین درباره جهن دیروکی شهرستانیین لعفرینی بله يعني اف طيبتي اف مثلا فايلا دينا شنوار عفرينه اف دست تركيا بخوان شنوار عفرينه ده بيجن شل عليه العنداري هذا جل آلي نبيوري الوداري هذا يعني قالك شنوار نديروكي العفرين يعني أفقشتي بدرس استخبارات التوجه عفرين تنا تزين جبو تركي تنا بقوسن لأن تنا أف شنوار ها تنا تزين يعني أب مزار ديني العفرين يعني شو مزار إسلام أنا شو مزار إزديانا حتى أوج الوداري هاتنا تزين بيجن مزار هنا الوداري هنجي عرض كولانا ومجرد بيجن بويا بيجن يعني تشل الوداري نوع قشتي كولانا لتزير دقاريان بلكي بحرات يذهبن يعني زير دوان مزارات يذهبن يعني الحر داري كولانات هني شنوار بله كيك جمر بله سپاس كك جمر حمدوش روزنامه وان وچالاك وانج باجاري لانگن هاگني ألمانيا تلگل سپاس